pengajian dek Mekasen buat pas. Alhamdulillah. Sampang ni kebaru ngakan mun siang nutup kopi. Amin. Mun ngakan nah masuk lebet ereng ke budi deh. Termasuk warung sundel bolong. Ya ada tutup budi pulong. Birullah. Mun la menang ala ben setan telo peloware pas atakbir. Mun bengkalan kak ya Allah man nyaman ring takbiran mangken. Man nyaman lo kudu ben lambo. Keton gula. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Buka dah benga masjid ada orang aku tak HP tumpang kaki kami. Insyaallah masuk surga HP na jigu laku. Orang ngak amain mercon ya di masjid. Doan kar duhur tak sarmu, asar tak nyapa, maurib selake kamu sholat. Allahu akbar. Harus si bini lagi ada pikiran kan? Norok enjak ya, norok cek beci. Tak norok biasa nak kok berjemaah. Neng tupat tubun murdaja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nyampit pegelak tak sarmu. Mun tak nyampit lekar kena nyampit. Nyampit lo jelok. Amin. Aduh. Selake pah gretek tompes sarmu menceti. Sarmu tak sarmu? Nyapa tak nyapa? Baru karena sholat berjemaah. Pulang rokat pertama lah nyapa, rokat nomor 2 bi selake pahi pelanceng Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cang si bini san-misan kah? Amin. Beres tak beres? Selake agretek. Ibri mon gede lah. Aduh, mari ngolok salam selake tak dikeran bah ngocak pepe kalumpang bibir ceruk saloni mi semadu korang saya kebayi ngerongi cocok ke ya nafsuti bibi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Shadaqallahul azim. Ulama'una al-'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, ajunan simulja hadratas syekh hadratal mukarram Kiai Haji Hilmi Hanawi dak selerana petun kaula amul ja'aki petun kaula ta'zimi, ajunan Kiai Haji Mansur, ajunan Kiai Haji Rafiq Mansur, ajunan Kiai Haji Idkhan Abu Siri, ajunan Kiai Haji Nasir Suyuti, ajunan Kiai Haji Abdus Syakur, tertak kalib ajudan semulja Kiai Haji Kurdi, ben seteja kiai seteja para guru nyuun sapora tak bisa nyebut tung situng karena den kula tak oning asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takdim ben hormat dek seteja seampun Rabu.
jajaran tokoh masyarakat, aparatur negara yang hadir, tercukan secara istimewa yang mulia Bapak Haji Muhammad Zuhri SHMM, beliau selaku ketua takmir, ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir, dak keseteja ajunan peten kaula amul jaaki, ben peten kaula yakin ajunan seteja imul jaaki Allah. Sepertama, alhamdulillah saat samangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir tapangki dalam keadaan sehat, dalam keadaan ala kotoat, manter ben nia karo sampang, tapi sampai ke akhirat pakun apolong swarga. Mun sampian budian selamat, sampian masuk swarga, sampian selamat. Mun kholil tade sariyaki, mun kholil saya masuk swarga, sampian tade bi kula sampian esaria. Mun pada tak selamat cungce resarian. Ya mun pada langojen neraka dem maka keng mantir selamat akapi Allahumma sholawat ben salam ngireng ngaturaki dak Gusti Kanjeng Nabi. Kana ben sholawat ben salam mantir sateja termasuk kelompok semasuk tahta liwa'i sayyidina Muhammad, manter eki beede rombongan Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaaki Allah, dan gula asli namun apolong ben kehilmi nika sasosa bunga na pola napolong ben orang alim sosana gula mun apolong ben kehilmi gula bah be cuba asli na beniku lekeng beliau polan pote gula bah teti celang cek dengan beliau ki burun ku mekade teti beda kendinga mangkana gula lekuk gula mun kasampang cek papolong ben kehilmi gula papolong ben janda boy. Tak langkong kiai pembalasan lebih. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, setiap masuk bulan Rejab ajunan Gusti Kanjeng Nabi kak dinto adua. Ini diriwayatkan di beberapa hadis, cuman sebagian ulama ada yang menyatakan hadisnya ni dhaif, cuman karena ini termasuk fadhailul a'mal ia malaki tak panapa, meskipun itu buah dhaif tuan sangat dinto tori doa areng sareng Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Asar Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Allahumma adu pangeran kaulah barik aparing barokah ajunan lana da kaulah fi Rajaba bulan wa Sya'bana ben aparing barokah ajunan bulan Sya'ban wa ballighna ben nada pa ajunan tuan nada kaula sateja Ramadhana dak ka bulan Ramadan. Nabi Muhammad bulan Rejab minta barokah, bulan Sya'ban minta barokah, tapi senomor telok Nabi Muhammad beni minta barokah tapi minta pada paaki ke bulan Ramadan. Manter de pak kapi sehadir nikah manter bi Allah balanceng umur amin, karena umur ni kata bangki kak mungkin gulaban sampean sehadir nikah bisa saja bede se umur kurang 2 hari pah tepak kang kok dikit boma gelak sampean man gua menter punten dat lagi kak tak bangki kalaki bisa gelak bisa misem bisa jember polan umur gulaban sampean tak bangki padahal saya hadir nikah gulaban panjenengan bisa saja bede se kurang seminggu bede se kurang 2 hari keng polan tak oning gulaban ajunan tak susah polan sehat cepon saya kudu songkan geluh polan mudah tak kudu tua mati nih kakak kam min sahihin mata bi ghairi illah wa kam min adilin asahina min ad-dahr buktena
banyak orang kering etek dentek tak lemate, banyak orang hat sehat mati mendadak. Bener Khalil Yasin ni sehat, suara lagi santa, malemangken kini saya sampang, suara nyaring, api datu santa, mulai ke penggalan lo temu, romoro tak lemat. Dari masih cocok romoro mati mendadak dia. Tu pak kering apa dina dia. Dapat kesam penggalan, tak lemat. Sening kui bobo, pada tak lemat teh. Amin Allahumma. Pada lanceng umur, amin. Itu akhirnya mentir umur 450 tahun sampai. Bodoh saya amin kok. Terlanceng umur sebarokah bisa lombolong amal ibadah. Allahumma barik lana fi Rajabah, ya Allah barokah aki bulan Rajab. Wa Sa'ban, paringi barokah bulan Sa'ban. Keng senomor telok Kanjeng Nabi tidak mengulang barokah dan tidak menggunakan waw atop untuk makna barokah, tapi waballighna ya Allah pada paaki kaula Ramadan dek ke bulan Ramadan. Cek pun ulama ana pa Ramadan ni kami tak minta barokah, cek dengan irceban sakban ampun nyuun barokah Kanjeng Nabi. Cek pun ulama Ramadan ni kekenya poong saos kende pak engka bulan Ramadan kak dinto tante gula ben ajunan ni ke barokah. Amin kok kak cengeng butuh pak kering apa dina di meja sarang kende pang Ramadan ni kami tak barokah kaula ajunan tak usah apa sah maksudnya kita apa sah sakben kita masuk ke Ramadan kilo apa sah kilo atarawi kilo adarusan keng atela bunga polang sekecak aki para pasaan la haramaki beten nyetingkan neraka. Kita depak ke Ramadan kita apa sah ing la berarti seneng man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron ser sebunga kalaben masuk bulan Ramadan haramaki beten nika masuk apoi neraka kan seneng nika le la haram masuk neraka kan seneng keng bengkalan se seneng tade mun seruwet kapi lema ariaki pasaan kak tak iya lek engkau mun nasik nomor telok rokok saya ketelak kade cek kita apa selaruwet kade nika bengkalan mun sampangkan jung saraan. Amin Allahumma. Njak si amin nungku je sampian ya Allah tepak kering pemijak deh. Amin amin. Ramadan ni keken bunga ni gitu. Kita apa sah, kita atrawi. Ampun ihramaki nyeting apa yang neraka. Terus semua pahala dilipat gandakan. Makanya umat Nabi Muhammad dikemenang ke umat-umat namba sampai Allah ada budak Nabi Muhammad. Inni haramtul jannah ala sairil anbiya wa ala sairil umam hatta tadkhulaha anta wa ummatuka ya Muhammad. Swarga haram ke umat lain, swarga tahu mereka nabi lain, sampai orang sampang masuk swarga selain norok bun makmul jegelur yang sampang mak bisa sampian andi Ramadan Nabi Musa sampai amit ke Allah terus dia umat Nabi Muhammad king Nabi Musa terus apa saya bulan Ramadan kau leban ajunan alhamdulillah nokin amit ibri Ramadan alhamdulillah benda saya tak basah. Tapi ini kebeni sampang, ini kasih banyak coba kak, coba temur, banyak. Mau di sampang ini kau boh, dah iya dah. Cak gula seng pasaan lebar di kantor ni keteman pengajian dek mekasen lebar pasaan. Alhamdulillah, sampang ini keberungakan mun siang nutup kapi, amin. Mun ngakan nah masuk lebar ereng kebudi deh. Termasuk warung sundel bolong, ya ada tutup ibu di pulong. Abu cak kesokan lagi gula saya yang mbak mulai nak. Bagaimana tidak akan istimewa orang senyapok Ramadan? Monten pun angga ngecek foto. Langsung tetas kok. Aji sampai kiamat kurang 2 hari oleh nak angga ngetok. Monten pun aku sebab boleh. Pot, pempetong bentik. Soro mulai bini soro mulai. Tempona cak foto mun tempona dikikir dia dikir meredeng online. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana tidak beruntung orang yang mendapatkan Ramadan? Perhatikan, al hasanatu fihi bi alfi hasanatin fi ma siwa. Kabagusan bulan mangken kak dinto etekel sapolo, tapi saampuna masuk ka Ramadan kak dinto etekel 1000. Hadirin ngaji mangken hatam sekalian pada ben hatam 10 kali, tapi bulan Ramadan hatam sekalian pada ben hatam 1000 kali. Keng cuman tak langkung kula mangki keterangan nang kitab Isafu Ahlil Iman, ternyata bulan Ramadan kak dinto seetekel 1000 kali. Beni cuma kelakuan bagus, maki kelakuan dosa pada etekel 1000 kali. Mangkana daripada ala kutusah anguk ngamalaki na hadis naumuso imi ibadah tedu nga orang apa sani ke ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah, tapi ibadahnya orang berpuasa bukan tidur. Yanja tak kok bulan beda hadis nih kedeki pah mulai kol petok jaga kol lema keng mun etempeng sembian nekah ala ko kelakuan secuba. Makanya kan bodoh tradisi-tradisi dari Jakarta masuk ke Sampang nyaman ngabuburit. Ma huwa ngabuburit? Al ngabuburit huwa nyare malam nengeneng epengkir embong ya cok le pengkir embong beni karo ngabuburit ngabesburit apa tak langkung dan tak kerompong kaki saya jending yuk saya kok ningali kelaben syahwat bulan Ramadan kak dinto ma betal kencer napasah pasana tak betal keng kencer na gemet. Mangkana beda ma abatola saum beda ma abatola tawabah beda sema ma betal kencer napasah beda sema betal pasana mun kencer na betal pasana kak dinto pun tak betal lo andi otang keng tak oleh kenceran. Ini kasih maksud kanjeng Nabi kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Beda orang apa cuma oleh pelka ben lapar tak oleh kenjeran. Anapa kenjerna betal gara-gara nak ajling aurat ajling kelaban syahwat nika kenjerna betal. Mun sema betal pasana biasa sing petekan tok semarosak pasah bedasa polo bernak nomor situng kamasoan benglo bengah lepas gelak sambil enggak lepasaan berdua ni kan lah wusulu ainin ilama yusamma jaufan masuk bareng dek kalobeng seanya majauf mabetal pasah jadi pasah ni kebetal benih kalaben ada nyolek kopeng mundalem betal nyolek elong mundalem betal setiap lobeng setembus katabuk mun masuk bareng betal lobeng sekema boy iya dek ayo karena sema betal mun masuk ke lobeng si tembus katabu mangkana orang apasanya kemun asuntik pasana tak betal orang apasanya kemun aimpus pasana tak bet polan mun isuntik ria ada lobeng ngakenge lobeng ya tahu mun saya suntik paloros ka lobeng bah wah kok bah hari pering sampang dia maksud mari kita ngeki kak bahaya tah kok kamu nanya maksud tak isuntik paloros kalau bengani ka obat tetes nika isuntik kaki masuk ke kopeng betal nika deh engki nika nyaman isuntik paloros kalau bengah mikir apa sampean gila kak satu je kanceran etekel saibu malah Ramadan ni kabeh situng malam benih etekel saibu seanya malailatul qadar
Beni etekel 1000 kalih tapi etekel 1000 bulan. Berempa 1000 bulan nikah belum polo telok tahun 4 bulan. Saya ada urusan malam Lailatul Qadar pada ben ada urusan belum polo telok tahun. Saya asodako malam Lailatul Qadar pada ben asodako belum polo telok tahun. Saya atrawih malam Lailatul Qadar pada ben atrawih belum polo telok tahun. Tanggal sanapa Lailatul Qadar tak eka benda kereng sampang karena mun sampian tokang ka Lailatul Qadar sampian karo atrawih malam Lailatul Qadar. Ya anu apa atrawih ban malam mun semalam pada ben atrawih belum polo telok tahun make hulil yasin semalam boy bektona tak eka benda keng bi kanjing Nabi epa kontetenin taharrau Lailatul Qadar fi ashril awakhir min Ramadan tetenin Lailatul Qadar malam terakhir 10 terakhir bulan Ramadan tanggal 1 sampai telasen nggih tetene dari tanggal 1 ke telasen nikah biasana Lailatul Qadar nikah keker hadirin makanya kanjing Nabi mun tanggal 1 bulan Ramadan sampai ke telasan sadda mi'zarahu sarung ipaseken cepon ulama napa saya maksud maseken sarung kanjing Nabi tanggal 1 sampai telasan tak asarin ben rajinah tapi ke masjid i'tikaf takman peleman orang sampang sinurok kanjing Nabi benih pah sarung nga ikate mangi benih make sarung nga seken mun seleberai buka mere jika tina make sarung nga lorga kor ke masjid bener makanya hadis nikah cepon ulama butuh arte ke ahli hadis mun tak iya arte ini kapah butuh norok kanjing Nabi paseken sarung nga benih nikah tapi ke masjid pada bi hadis al muadzin al muhtasib atwalu a'naqun yaumal qiyamah orang tukang adzan setai fajar le rebudian paling lanceng nih kemudian RT Rasulullah tukang adzan ambu lah kana adzan tukang budak tadi banyak ngak beni saya kocak atwalu a'naqun nikah orang tukang adzan setai fajar budian orang tak lengkap di mahsyar tukang adzan tak kira tak lem tak kebudaya tasapelo karena mahsyar ni kata lem tak lem benih napa cang beten tapi napa cang amal benih kapan rinjang selamat pan pandek tak lem benih senikah mun pah rinjang selamat pandek tak lem ya engkau tak lem di TV cagelak buk ada yang tidak pandek gerar ya sehat maksudnya bahaya kakinya Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana orang kona malam Lailatul Qadar ni kalambak malam 1 nyam beli aja nggih. Pah ater-ater kata tangkeh. Apa rebi? Maleman. Apa maleman? Malam Lailatul Qadar. Karena mun asodako tepak malam Lailatul Qadar kencerna pada belung polo telok tahun 4 bulan. Malam tanggal 3 maleman pole, maleman pelotan. Ni maleman pole bi takok Lailatul Qadar beni 1 takok setia cong amalman pole polan nasi ben ko ajem mari tanggal 1 3 maleman pelotan ben ko lek etraki tanggal segami atrater pole apa pole bi maleman pole cong apa dia engak lontong ro dua pan ibuka ternyata pelotan siberi tak yabi paes tege poton lia ekeke tak ikon leki kicol pag dua neka orang lambe hadirin pah amalam Lailatul Qadaran bener mangkana menter panyapu kapasaan ki sampai totok dek katelasan walituk milul iddah walitukabbirullah mun la menang ala ben setan 30 hari pas atakbir mun bengkalan kak ya Allah man nyaman ring takbiran makin man nyaman lo kudu ben lambe keton gula Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar ibu kak na benga masjid ada orang aku tak HP tumpang kaki kami insyaallah masuk surga HP na jigu lagu orang ngak amain mercon ya deng masjid duar duar atuan mercon ben masjid lau menang kana masjid lau tumpes mercon ada kok kol sabolo mule ni kene ngiro ongke ayo takbiran ada telpot telbina kana
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Mun ilham anang misnari aja. Beni ilham, walillahilham. Mangkana atakbiran sesepo dikibit segeni mak le etente mik mulia segeni dem aja. Oh belanda cokoco ya nak boleh tak toleh le ke belanda oleh berkat ngaranya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon menternya apa pasaan tengki mangkana Allahumma barik lana fi Rajabah bulan Rejab menter barokah wa Sya'banah bulan Sya'ban manter barokah wa ballighna Ramadan manter panyapa bulan Ramadan ngaji sakalian bedebik ngata maki sa ibu kalih keng tak langkong makila ngaji ni kencerna banyak pasaan ni kecek lemalem anapa kolan kol telo orang ceke boleh orang tedung ni kecem-macem beda orang tedung ni kengiding munye sekresek sakoni tak lumngit beda ya beda make tedung bana jidur etapu tak lumngiding beda dadi mun ada rusen kol 12 ni kementok paling malam pun make pak semangat ada mun la kol 12 entare ambu kana ambu kol 12 arah apa kak kol 12 je baktona carum lanceng numpak ka carum panda kol 12 bedak percaya teh ku cemambian mun kol 12 ku tak persis carum lanceng numpak ya tasa carum. Teti mun lakol 12 malam make dia urusan semangat ada remah mik atas pate mik baba aji ya pate mun se baba yo di aglejer deki maksud mik dia kak mik dia mik baba atas ka sampai atas ini kalau ternyapa ke Ramadan kapi amin. Hadirin hadirat seemul jaki Allah kelak sebagian ampun pada pak sareng kihilmi masalah recep dan gula nerosaki nasa kerja iki dan gula tak kira abid paling 2 jam setengah dan gula ceramah nih kan hah siap 2 jam setengah sampai setengah situng siap tujuh sampai setengah situng siap tak mulai sampai setengah situng dan tak setengah tung aku mulia kada kak Maro. Hadirin hadirat saya muljaki Allah perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala apangki kelaban Nabi Muhammad Sidratil Muntaha mustawa secepon gelak ke hilmi sampai sandal lah kusti kanjing Nabi iki bangadup makanya gempur sandal neka isaba ero kocca biasa naka mi iba kocca cek dengan gempur sandal cepon ulama make sandal muljaan ben esena kocca narinya Nabi Musa neka edabui Allah gunung Sinai Tur Sina Nabi Musa beda ibumi polan edabuna Allah secara langsung sandal ipakon buka ya Musa fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa Musa buka sandal lah Nabi Muhammad sampai ke atas ngadep ke Allah sandal gak dintoh pakun makanya jadi pun ulama sandal kanjing Nabi ini kegempur banyak keistimewaan mun isaba isitung Roma ini kita kira tahu ber kor ada apa yang sekali yang ya makai beri gambar sandal mun itu tak bensin peh somat ya kelok hadirin insyaallah selamat Allahumma insyaallah aman dari maling insyaallah aman dari seher sampean mun tro oningah engak napa gambar sandal kanjing Nabi seandi HP deki buka ge ugle ada suruh mulai kada di kada congo curi ya iya Allahumma sholli ala Muhammad. Sampuna Nabi Muhammad abang kiban Allah secara langsung hadirin panapa saya paringaki Allah dak ke Nabi Muhammad ada 3 perkara yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad setelok ni kebitan gula pada pak manter bisa angamalaki amin. Nabi Muhammad narima telok perkara salah satunya Isra sepertama khatimi suratil Baqarah akhir surat Al-Baqarah bi Allah paringaki waktu Isra kan ayat apa
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Keng mun etrosaki bi selo entar yang kuat tahlil terosaki tibi buka tibi. Kok begitu istimewanya surah akhir surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir cepon ulama saya maca 2 ayat akhir surat Al-Baqarah ebektos malam samarina Isa sampian bekal epa cokop kau di entunnya ben kau di akhirat cek Qur'an baca gelu kak kalau langsung ngala aminan maksudnya man terbisa maca amin. Saya nomor 2 saya maca 2 surat Al-Baqarah akhir Al-Baqarah samarina Isa sampian ejaga dari kecubaan selama semalam tak kira itu panik kecubaan setan gangguan selain makanya buk sampian mun maca selain ni kesengkah ni kebaca sebelum asarin insyaallah ketika asarin sampian tak kira itu pak absaab mun sampian la maca pakun etompa op beni absaab op kok jak mak tahu kaki vi op apa cak cint apa milak dia bu Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad bon saya nomor 2 napa saya patoron saya pada ngaki waktu Isra pengumuman Allah ke masyarakat Sampang innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a hei orang Sampang Allah bekal nyaporah satejetu sana sampian sepenting sampian gelem minta sapora ada ajunan Allah subhanahu wa ta'ala makanya bulan Recep syahrul istighfar makin ni kocak bulan istighfar pabanyak abali ke Allah pabanyak itu sana sampian di Allah sapora kemet tadaka sakali sepenting gelem minta sapora makanya bulan Recep ni kakak mun bisa buk oi beda sejanda piape gula nih kakak makin lapon pengasian janda aku cok buk asli nak roco lo etok mun ate cung sarak gula nih kalamba karena nang rinjek melarat tebuki kondisi gula nih kebanyakan nang dia ibu makanya compok nih beda pendidikan nih anyar nih ki kurdi nih benyi mufarrohan nih depak ke compok oning gula nih nang ring tani ki ngomdian tak kira para jaja bulan mua gula ngak ring Arab tetiba semua jadi gula nikah 2011 ambua munduk kak Roma gula tak andi bapak benembu ape saan gula tak andi kenengan andi sepeda motor situng o tangan abi ni ya gula minta ring bini ku beda gelem pentak tolak pentak ande arapa jejak lama larat je mun caring Sampang je mun karak suro guring mun kopi seero toto mun melarat tak kira beda ajeling keng mun soki sekepi ngako minta paraban gula haram bagi situng mi beda gelem dah iya kak lah karena aneh coba ampian deku antar ke pertigaan lampu merah pah neku kontak ke mobil nyapa garing bini muntak nyeleke ya padahal lampian karo andi kontak ke mobil kita andi minta ring bini tolak minta sampai 6 kali kak baru terakhir nih kalau gula tak uning ke orang si bini tak uning ke gula pen talibet ternyata napah gelem padahal itu mau cek gula kebedaan ngak nih kecek gula tak andi pah gelem sampai makin apa ringi gula dari melarat tadi andi apa sekali seeka akan datang tautang makanya makin gula makin akan terjanda jo piap buk tidak mungkin saya melukai perasaan seorang wanita yang menerima saya dalam keadaan tidak punya apa-apa dengan cara mendoakannya ketika saya sudah punya apa-apa sorry je padahal makin berde sama tabur kak pola kesukaan nambah kiai deh iya
Beda janda WA, ongkuan sampean atanya janda kiai seneka. Aduh, sampai beda story lebet HP gula, kipas-kipas mencari angin, duduk di kursi lampunya terang, cepat-cepat kalau tak holil kepingin, mumpung aku janda pirang, kok. Keng tak teti semalo ka perasaan ni bini bulan ni ke saburingi dari melarat cepon deng sampang melekarak ekakan ben kuah sapu tangan ibu kedede karoki melarat nang ben setuah nang seneng ibu ki kasih ngoda eko njek laki aku pak kakiri lalalangku ari bojona ni bini ing sa aku pak sangat enggak bahaya ta loh bahaya Allahumma sholli ala Muhammad kurang 10 menit ya betul kak kurang bu nguncang TV ada pengajian ngampung ke masjid dah kau tak begitu turun hahaha cak nyonyong kabin biko kemarin aja Allahumma sholli ala Muhammad. Pabanyak itu sana orang sampang mun kelem apolong ka orang-orang bagus majlis-majlis saya kelem istighfar bi Allah tu sana esapora amin mangkana bulan Recep kulaban ajunan mun bisa tore pandi mal amalan istighfar mun bisa saya bu saare bu mun saya bu saare tak oleh ajua lentat 100 les sodat sabolo takut tak sempat situ mari maurib sambil kok rokok andak napa becah aku cek tusah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta lancang gelutan oba istighfar Nabi Adam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin lancang gelu bade sepandaan ding Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin lancang gelu pandaan boleh astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim lancang gelu ketok astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim lancang gelu kalak saparo astaghfirullah 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 lancang gelu tedung bae tak usah aja macam ya apa saya baca mun jadi lancang gelu ya nak ngecam istighfar embaru Allah Allah ikan diem baru Allah ba menemu janda glowing ki lebur ba Allah montek ketek pakun keng ketek kedalobis masa ba Allah manusia jejong mun lah tua kerso ya ker aja tak masuk lanjut Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad mangkana mangkin nikah hadirin cek banyak kelakuan dosa seekalakoh tak ikut sejak nikah kelakuan dosa nikah sejak bahaya nak masalah yang ngalakuan dosa siapa berdeng tak dosa tu deh Hulil Yasin apa banyak yang membianta uning menumpian uning ketusan Hulil Yasin tak yonceng dan nak biasa tak usah jang kitab jang lagu begini dosa begitu dosa di mana-mana orang berdosa ngasih biasa keng saya paling penting ketika dosa Pak Aroma sejak dosa tore aku tore ambuin tore atobat ke Allah hadirin ini yang paling penting mun ero tak dosa sekali cek dadi orang dadi ketebung mun tak dosa agak artinya manusia pak kuntu keng makin banyak dosa saya tak ikresa ada al mukarram ada
mun ke pengajian lebur kodung atutup kalampina lur ke tekupan ke pasar Allah pah alejingan sok ken ketah lebur bade beluran ada ya betes ya betul beluran apa na boleh sing ngangkui bak semua lempo ai ngak lontong banyak gelu beres ya alet tu ke atas alet tu kayak ni cak gelak kaki saya kocak deh bu beda ada saya ngaku kuasa kali ya Allah jejak lazim menamakan ini pada remah dan kira padahal kanji Nabi ni ada bu sinfani min ahlin nari lam arahuma waktu Isra beda dua orang yang neraka zaman kanji Nabi kita ada napa nisaun kasiyatun ariyat orang bini akalampian keng padeben si abengkang zaman kanji Nabi kita ada mangken atal-talan alhamdulillah kan banyak tukang becat antem kampung kana acem ruar kana pok oi angkui lejing ni kakeng kebai deluman luar samper tidak saking atas sengkap samper aman bede lejing coba angkui lejing ngabri ya bu kan ini serentang kancar Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad terbi Allah ibu selamat dah terbi Allah ibu bacra manterbi Allah ibu teka hajat kapi ben manter kau leban ajunan tak termasuk orang saya masuk dek neraka Allah amin Allahumma amin Allahumma Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah cak dengan makin neka kijak lazim managak ibadah remaah keng manter kau leban ajunan sempat abadi ke Allah ke leban istighfar ke leban beta sapora bener masalah keng tusah bu makin hulil yasin hadirin no le anak tusah keng manter pasadara manter atau betuh sehingga kau leban ajunan bisa abadi ke Allah ke leban istighfar bulan Rejab kak dinto bang labang untuk abadi kau leban ajunan torek abadi ke Allah ke leban kebanyak macam istighfar insyaallah tusah kau leban ajunan sapora amin Allahumma amin Allahumma manter bi Allah kau leban ajunan tak sete mun tak tege atau beda ajunan Allah amin pon nikah nomor 2 nomor 3 nikah terakhir nikah ya wis nomor 3 nikah beni terakhir nikah ya ngucap terakhir sana cek turun telok ngucap telok terakhir lah terus nomor 3 hadirin kenapa nomor 3 nomor 3 pejeng lema bektoh saya parengaki dek kau leben ajunan manter bisa aja ke solat lema bektoh Allahumma mangkana acara Isra mangkin ni kada bisa dinyatakan sukses tak bitong dari acara menemangkin sukses tak ocean enten enggak sukses saya hadir rami punten acara makin nikah yang sukses mun kula ben ajunan leku sampai ke budi ngastete ke bejeng masjid sajen rami sa berjemaah berarti acara nikah sukses keng mun kan leku ke bejeng pakun enteng tak nyapok bekto tak susah tak bejeng tak akhir pikiran ke masjid pakun tak berjemaah maka acara makin nikah hadirin tade buana cuma faidan malam makin tu sekula ben ajunan esapora mangkana tore sukses acara nikah tore jaga bejeng mun bisa berjemaah amin kita bisa berjemaah ke masjid usahakan iroma berjemaah Imam Ghazali ada bu ring laki bini ni kamun berjemaah keluarga ni kebi Allah bekal parukun sholawatul khams ma'al imam termasuk perkara saya dibuaki Imam Ghazali bekal marukun antara laki bini tetimun kita bisa abejeng ke masjid compo berjemaah biten gula pikir mi tak rukun naka orang ni mun biasa berjemaah saya abejeng ke tibi tak nyaman persis kula ben sampean saya abejeng berjemaah tak nyaman cai dalam tempo berjemaah abejeng ke tibi luar dina ni apa abid kelu bener apa nak boleh tarawian abu pah imam bismillahirrahmanirrahim
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. Ibu di bah ngocak ni ke ni billahi ku malam tak boleh kiai benih karo sing ngode embah keluar ora Allah lulusan di imam macong Haji Yaman bah mana bil gelu kok asam bulat lah jadi nak lah karabit bah mau nyari selekas timur di Seruah ngalem bah ke timur oleh 2 hari abeli boleh mak abeli baca lekas di sah kencang gelu tu kok ki takbir imam malah sujud ada mantra saki colpak tengah kan beda kan HP ro Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim amin Allahu Akbar subhanallah Allahu Akbar Allahu Akbar sudah ya ro HP kasebeni karo keng makmum makin malaikat bingung cang malaikat etole senje dia malaikat situ nyampit tapuk colong mari dia HP si beda HP mun sampang sebagian kencang gelum pak colpak tengahnya ya ora lah ngale ke masjid lauk haram sampai telasan pak pernah mak pernah pak lah ini so cocok nah arah apa pak malah menem salah mare nak yang ka ekolek kok Allahumma sholli ala Muhammad berjemaah orang yang berjemaah ni kehadirin pun aja nggak sempurna jelas berjemaah lagi bini rukun cek pun Imam Ghazali minta rukun nak mun biasa berjemaah apa yang ketibi tak kira nyaman subuh atau kar duhur tak sarmu asar tak nyapa maurib selake kamu sholat Allahu Akbar harus si bini lagi ada pikiran kan norok injak ya norok cek beci tak norok biasa nak kok berjemaah neng tupat tubun murdaja ghairil maghdubi alaihim waladdallin nyampit begelak tak sarmu mun tak nyampit lekar kenang nyampit lo je lo amin aduh selake pah gretek tompes sarmu mun situ sarmu tak sarmu nyapa tak nyapa baru karena sholat berjemaah pulang rokat pertama lah nyapa rokat nomor 2 bi selake pahi pelanceng Fatihana ghairil maghdubi alaihim waladdallin cang si bini san kah amin beres tak beres selake agretek ibri mun gede lah aduh mari ngolok salam selake tak dikeran bah ngocak pepe kalumpang bibir ceruk saloni misemadu korang saya kebayi ngerongi cocok ke kok apa cocok ke cocok ke kok Allahumma sholli ala Muhammad terbi sahabat jang 5 bektoh kalaban istiqomah amin ben manter bisa alaksanaki berjemaah ke masjid amin sampai kanjeng Nabi ni ke adabu la sholata li jaril masjid illa fil masjid ada bejeng andi tatangkeun masjid kecuali masjid cepon ulama ahli hadis tak sampurna bejeng orang sesemak ke masjid kecuali berjemaah ke masjid nah pernah boleh berjemaah cuk ni kak pengacun tu tak kau buat di luarmu boleh sedak ngadela rumah ya Allah insyaallah ku lekuk masjid rambingat nikah telasun tekku lekuk sepu kapeto Allah saya bejeng tu wala sambil aba tu jemaah dari futut
Aku lihat tegak curiga ada memori nah bener ya. Paling kayak petik dia aja di dina ekana, di dina ekana, di dina ekana, di dina ekana. Saya tak foto kalau di bebena sarung kita sih kita foto. Mun di lain tegak mari foto kafe di atas di bobon. On terpada selamat tegak hajat amin. Terpada bercerah amin. Terpada istiqomah amin. Sadaja senyumbang sukses acara mangkin nika mantir Allah ikan teh kalaban ketitunya akhirat. Nyumbang nika sampean kan? Wangki maki tak abdi kuil ada iya le samar. Ya la koroja angkin. Itu aginah terlanjang umur sebarokah. Terteka hajat dunia akhirat. Terkida pak ke Mekah Madinah. Mun andi penyakit yang kak penyakit dah. Mun andi masalah pailang masalah nah. Mun andi otang lekas majar otangah. Mun kita bisa majar semau utang mentir lupa. Hah? Jabah jut lanjutan. Lagi kali tungakil daripada teka hajat. Korang ya pidato dia sejam, gak sejam kurang didik. Kan tunggu pidato ber 4 jam kan. 2 jam. Mun 2 jam cak ngucang penceramah ngucang desel roh kan. Kalau beda saudara mungkin sebut tak kira mati mo. Lebih dengan hadirin nyuwun sepora banyak bahasa buk tak langkong bergelak tak kok beda bahasa yang kup menyinggung sambian ki lakar sengaja singgung di kok tak mantoman emang gua pikirin sorry ya enggak bahaya tah siapa ngocol kiu-kiu je Allah cek dari ngacara ya col kiu-kiu di bawah Allahumma sholli ala Muhammad daripada selamat teka hajat sekadin tu saya pada pak saya telok manter bisa manfaat ki saya nomor situ hilang saya nomor 2 ada alhamdulillah ada cecer sekali jadi gula bergelak ngeraceng tak masuk berarti jadi nekor lain temu jak telok jadi dekit tanya hilang kena apa lek kuntung telok kan apaan dia je kelopai kapis saya bagi Allah ke Nabi Muhammad waktu Isra ni kepada telok sepertama 2 ayat akhir surat Al-Baqarah nomor 2 pengumuman dari Allah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a Allah bakal nyapura tusan ajunan kor kelem minta sapora nomor 3 bejeng seket bektok seekorangi tetilema king maki tetilema kencer napakun seket karena situng bejeng kencer 10 manter bisa aja guys telok bisa ngamalaki sehingga kau leben ajunan selamat dari tunyakan tos akhirat amin Allahumma sekadit tu bisa pada pak wa in tajid aiban fasuddal khalala fajalla man la'iba fihi wa ala bila ada kaca pecah jangan disimpan di lumari besi bila ada kata-kata yang salah jangan dilaporkan sama pak polisi burung beok burung gagak burung cendrawan burung cendrawasih terima kasih subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.